catch Mabonyoko ko 161 ka di 22 tsa February lo mokera go ga ko I blue it blue le chelete mfanolo le moneng we blue le blue le bo ga mfanolo catch Mabonyoko ko I blue it ko channel 161 ka 22 tsa February ka 7:30. Catch Mabonyoko on I blue it ka 22 tsa February on channel 161 ka 7:30. Catch Mabonyoko on I blue it channel 161 ka 7:30 ba ka 22 tsa February ke Mabonyoko ka 161 ka 22 tsa February o blowile saga ke tswa ro jile ga eng le banyana ke tswiralanye. So please catch Mabonyoko on I blue it ka 22 tsa February on 161 ka 8 o'clock. 7:30. Yes. Yo guys, please catch Mabonyoko go I blue it 161 Mzansi Magic ka di 22 tsa February ka 7:30. Ngiyezwe SMS efonini yami. Bona buzira abaningi. Bakuthenga imoto ezimbini Rolls Royce ay Mercedes le lang le ngithenge Henix sefaka izandla ngathi sesiyadelela Sesiphila amaphupho wethu. Tebe nonke saphethizela yonke indawo siyangenelela. Obunye utshwala ngiqala ukubona ngaye la bafonini ngingawazi ukuthi kanti kunotshwala obunje. Keep blue it ntwana. uMadiba buye le Robben Island. I blew it Sundays at 7:30 on Mzansi Magic.